bentar jong kalai spak nyo kuwe. Kumbang ong ka historically kalau don lupa ka paratuan jong ka sicedul. Ya kan ni ka bentar jong ka sicedul ka paratuan. Lawen no da ka paratuan ini. So my answer to your question kalomba hajaka begini pan da ka bathmai why not we demand the original sicedul. Okay. Pak Robert, hendak kon, dia kena hendak. Di hau September ahaja tak kendai ban. September ahaja tak kendai. Saya pilu pi tengkan mayu ke social media post ke jompi. Haga por ba ka Meghalaya Legislative Assembly ka khamtre ke resolution halor ka article 371. Nah, kenapa saat itu post pitho ba and I quote ti manu ti menta manu ban yada jengi lada ka RSS lingba ka sarkar ka jongka ka wan impose hatu ko ka dan CAB bat ya kata ka anti conversion law bat pitho shibot pang ki customs ba ki land rights manu ban yada hatu ko nga puli ko post jom thi nga so thu ba upa Robert upa 371 menta ba de upa Robert upa 6 schedule nakana mati nakana update ka point nga kami kata mo ka point nga kani kani ngan clear research based question ka point nga kami jayu hagini ki reviews nem mo ngati ngam thapti ngan clear nga pa ban tip jayu hagini ki reviews nem ka ba penlong ipi ban penkala nantu hangi hakaba pidan menta. Okay mo tatarong ngan jubang pikolong kumli ko mga om lade puli ba tangnya kalai spak nyo kuwe. So ang bagita ki ay jong ka sarkar India. Hakabre bag khando ba siya? Kimar po khando bag gariti ke dustur. Kinong talikam haga jalan. At one instant you look nakedly ya kata. Merubung kwa ku kata. Tanpa di isu ta ka arise. Lalu fikwa benyada tangnya khando ba siya? Ada fikwa pengeda tangnya ke ketiga dustur. Rada redraft, bukan belum confused. Kumka artikel lain sebab yang kuih. We may achieve the same thing. Tanpa if you start to compare, ya ke original sechidul, kebalik ke para kanan, ya ke bangi ke ladu nak mentang. Bahkan yang lain sebab yang kuih. Kumbang alai ya hibne. Lain sebab yang kuih. Hilang blok, ban modify, pemrang, nomor kam alau lebih muda, kau ini kita, kabaan, para geras up. The governor, if we get back the powers, which the governor can exempt almost everything, ya kesorkan, ya ki aja ke parlimen, kenu kamlong powerful. Berjubat yang tak lain berjubat yang tak pus jong acara kendai ngasukwa penong lebih kali kapus tanpa nak yang jongi kumu presiden jong HYC itu kapur ni publish into final conclusion of let's demand. There is an instinct slightly toward it and not fully convincing sama nah tak ada upat kuba ngasay kong kumi mo ban pensaya kata ngasay kin mau iwe ijing atu ibang kumi bahapor padang late school mengi ba ben namti ko porong pi kalau no apo subject geografi takali dan katno teli ki planet yang terkendai mentah dalam pas dan sedang perang balai kata kakala because kita ingin buat punya kile yang deep research ada. So my point, kata ini kebencian aku mau pilih is because of my deep research on the subject. Thank you. Kau ini bangi mga desi itu kau Robert Ukraine kum Presiden HYC, minta Ukraine kum member juga UDP. Tak, boleh. How ni kau ngadinai.